znati sve ne znači da imaš samopouzdanje. Jer samopouzdanje kao pojam, po meni, kao pojam i kao što ja sam to doživljavao i doživljavam danas kao trener, samopouzdanje je nešto sa čim taj talenat ili mi svi nismo rođeni. Znači, samopouzdanje je nešto što se može povećavati i dobijati treningom. Što ja kažem, uđi kao treneru nemam samopouzdanja, ne mogu da ga dam. Ne mogu da dam koš. Ne verujem u sebe. Ne mogu i tako dalje. Ja kažem, aha, nema nikakvih problema. Dođi sutra u dvoranu, pa ubaci 500 na jedan koš, pa onda odmori malo, pa na drugi isto i tako svaki dan, pa da vidiš kako će se povećati samopouzdanje. Prema tome, samopouzdanje je nešto što se trenira i što se stiče radom. Tako da, kad se vratimo na ljude koji su, evo, košarkaši, to što vi vidite od Jokića, recimo, ili nekog drugog Jokića, ili bilo je tu dosta igrača sa koji su bili u toj mojoj trenerskoj karijeri. Znači, Jokić, sinoć sam baš pričao to sa Đoletom oko toga, Jokić dođe sat vremena pred treninga da se pripremi. Pa onda je trening, pa kad se završi trening, on tek onda počinje da trenira. Tako da možda mislite da je Jokić, on tako izgleda. Kao ništa ga ne zanima. On konje tamo juri. Da, i to isto. Ali dečko koji zna gde je i vrlo interesantno, on želi da bude još svake godine bolji. I to je ta karakteristika vrhunskih igrača da svake godine kad njega gledaš ili tog našeg Jokića ili nekog drugog, onda vidiš da uvek on donese nešto novo u svojoj igri. Evo sad je već godinama, zadnje 2-3 godine, on je popravio svoju tranziciju, trčanje u napadu, u odbrani. Sad, recimo, u odnosu na prošlu godinu povećava broj šuteva za 3 poena i tako dalje i tako dalje. Znači, svake godine ti od Jokića vidiš nešto... Upgrade. Tako je. Eto, tako da, ali to jeste, naravno, talenat. Tačno je, to ne može svako, ali iza toga je ogroman rad, posvećenost i ostalo.